I love Sponge Cola. Favorite bassist ko si Gosh. Gosh is my favorite member of Sponge Cola. Disney is my favorite school in the world. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay, sa Instagram ko dati. Hindi ko ng Anchorman. Nyangay boy, ato tinimen sila nito lalakigtot ni nansyakan. Pan kami tayo US tin boy. Wala eh. On maramitan tayo boy kasi talaga tibiyag. Boy, paglugar na tayo ito yan mismo. Sige, guray kami ti jeep, tatapang kami US eh. Libre na kami boy. Tower ba? Tower pa tayo mamaya boy. Payaman ba tayo? Payaman tayo eh, payaman. Ha? Manila Bay boy? Libre ka di Manila Bay? Okay, sige, sige. Dati kami tataboy ko Mang Toots. Mang Toots. Ay, inaagala gayam. Self-service gayam. Tamok no, alam ni Kendall eh. You know. Baka, let's go. Boy, bantamin tabag ko boy. Libre ni Kendall boy. Ano? Payaman tayo boy. Naman no rabi ating matnik ka. Baka libre. Naglibre ni Mansell. Bahan kabilang boy talaga kami sa amin damdam ang pupapok audio nagna. Tayatan boy, Sponge Cola. Mantis batay mo na tayo pa. Boy nya gitu yan. Di masati banana ramat tay boy. Dapat nga maramanan. Inya street ati boy, Pinoval di ba? Pinoval. Pinoval 20 USD. Rayo atoy toy Mang Toots banana rama. Naggima sa ati boy kasi la ako ngay turon na caramelize tapos adati sesame seeds na tapos na ibabad ba? Na ikantiram. Na ikantiram. Gima sa ati boy, promise. Change name ka! Change name? Grabe na count sa. Tama ba, G? Search na! Grabe boy, nakatidog ang pilat to yung animal. Nakatidog boy! Mulad jay! Garage boy! Wrong mistake. Umunog din talat na Robin boy. No choice. Awan boy, nagsagot umunog at itidog ti pila. Madimi kaya natin boy, damdama kami tulad ng mga nyaros boy, ito yung agapan. Alas 8 kami agapan boy. Before 8 GG Sponge Cola. Nakaunod kami tiunogan boy, malamang madingan girwar. Ay, ni Wenzel tibulian tayo boy. Ni Wenzel kami. Uy, bawal kinaka-earring set boy, dugyo. Hoy, namamala yung ano mo, orange mo na taga. Ate ba, G na puuran boy? Kendall? Barkadalis ni boy, natupad ati Paskuhan, may dati kami ng US Teen boy. Nga magkakapsot kami amin, tanabanong kami. Hindi boy, makatudtudon. Damdamapay kami ti main event boy, aumpay di lights. Ngam nuag tudon, madi kami to painituin boy. Wala pang MP lights boy, wala pang Sunmig lights. Boy na nagtudod damdama, subitay toy. Nangadot tao tuin boy, promise. Berbero ko mi tata ni ko Eunice, tag-meet na kano kini Wenzel eh. Kakapsot ati ni boy, okay ka lang boy? Lagto ka man? Jump. May nakawala po ng ID dito na pulot po namin, boss. Kay ano ate? June Elaine. Yan. Ito.
Sige, happy face na tanong agkatawa man. Wait lang, atin ni Santa Claus. Ano? Ano ba eh? Wala nga, tas ngayon ko varsity ti boyfriend na ito boy. Papakan na tahulong boy. Jump, jump, jump. Dakal magong mo. Uy, gatang ta orange mo. Gatang ta orange mo. Madi atol. Dama item ne. Ha? Milk tea boy. Milk tea ba, Wenzel? Give me hope. Libre? Thank you, boy. Timbot ka talaga. Give me hope. Boy, papanantayin, boy. Lol kami boy lang, boy. Let's lol. Pwede ko pa check yun. Course ba? Give me hope. Yung sa regular. Magkano? 103. Lol muna, pre. Let's go. Tanga. Oh yeah. Like ka ano ka easy na. Let's go, we're in, nigga. Gusto vlogger ko yung prank nyo. Accept. Kudunod sila. Main tayo, parang. Ano distinguish ko distinguish? Nagtataka. Walang alam. Walang alam. Fight set ka pa ha. Nakaunag kami manag-tunog. Boy, ito na ang lights. Ito na ang night. Ito na ang lights. Boy, agmuntad tsaklatan, nabanog akon boy. Excited kami yung ulo. Nakaduwa nga vitamin C tatan, madidak man lang makita. Men, sponge cola, nandito lang sponge cola. Ang mga gyajin boy, pasubali boy. Pasubali agin boy. Atin eh, ati titsura na ati boy, kasi eh. Ngayon nag-met si boy, Gisilo na. Wow. Hindi ko alam kung paano natin gawin with this Malays. Wow. Teka lang, paano kaya? Sige, mamaya gagawa ng paraan. Kailangan ko lang mamaya ng tulong sa inyo para makaabot ako siguro doon. 1, 2, 3, and labis. When ako bumaling, sabik sa bawat sandali, ika'y makapiling.
ha?